Migeran dia, jangan seberang. Mak, baju seletik, Mak. Pasti nggak aing. Pakai bag gampang kayak jamol kabel ke dia. Naik deui, karena deui anyar. Satu isin Mak ngatung tuh. Pasti tak geura dipakai sepatu nak. Wis berang tuh. Juga dia keberangan dia. Sepatu bisa boleh lain aing. Yang penting mah aja belajar. Isin mah batu mas sepatu nah anyar deui aing mah dulu. Mau aku naon sama-sama ceklisan ieu tah. Segeraan ya keberangan. Terus pakaian di jalan beli itu lah. Duit atuh mah jajan. Ulah sok aing jajan ya aing ge baheula teu mau duit sekolah. Terus mending nabur bae kadu. Entah. Terus lah duit ke nabur kadu. Benar dia belajarna. Aing gua sekolah terus bayar duit. Pin. Kalau mal dia, Pin. Ayo, nak lubang suku beda. Woi, sampai sadar dulu ayo orang. Ih, ayo, sampai yuk. Ayo. Mak, budak sekolah lo mau sih? Tunya ho engge. Ayo berenda di sekolahan, geus ka sekolah. Oke, yuk. Nyandek sekolah motor teh endah deh. Berat nyandek sekolah mah nya. Yang seberang kieu dulu. Yong, sekolah mal dia. Teu kadalek itu ke dararia. Sakia aing rapi. Nah. Geura kadar itu badari aing mendak nanggon budak lalaki. Kami mah nanya dong dia. Iya dia, ulah sok emosi dia. Babari kolot kayak gitu. Yang, ayo sekolah. Ayo, deker tadi dari aku yang ditangguhan. Hari dia tanah naonan. Sepatu dia. Batur ge dipake nasuku ieu mana leungeun. Tunggu steng dia, ayo make di makan di sekolahan. Oh, geus kae nyokot heula. Ayo. Ari eta tem. Sepatu dia sebelah lain gitu. Iya. Yang geus bolong di. Emang mau cek kanan. Daripada Ria pakai sendal. Atuh sendal mending sendal daripada dia dulu nyeker. Dia sepatu dijingjing. Aduh dia mah aing pikarunyaeun. Naik adik naik. Mai, dia masih kena tuh jeung tem. Masih mah masih, cuman saya mah pelit. Geus atuh dia cek aing mending jeung si Hamdan teh mantan aing nu keur baheula, bager deh saya mah. Maknya bae aing mulung urut mantan dia, sarua jeung bae aing mulung lepeh dia. Yang bener. Aing marah rewa dia tapi nah. Naon dia? Ih guruna sok datangna terelat ya. Penting dia pokoknya melawan guruna telat datang na urang balik. Baik teh dia teh. Ih, aing masih cari kanan dari ya. Ih, ya. Atuh. Moal tenang bae. Dia. Atuh ku guru lah. Pan guruna datangna telatnya. Heeh. Si mah. Ayo guys lah, pokoknya mah amun guruna telat hayu urangnya. Itulah dia Itulah. Irma, antarin ke kamar mandi yuk. Ayo. Tapi tem, sekolahan karareun kieu sih. Ayo ke kadang kuburan. Udah nikah eueuh tengah dulu yuk. Sekolahan apa kuburan nih? Kayak libur mah kan. Ini saya asup lah. Tidak asup. Kali lu. Woi, tas ayo.
Eh, Balik, ya. tak Oke. lain. Cerikan. Ayo Ayo dia, tem, bejakeun dia koi bejakeun, ke mana kamu dia? Pan kan aing sih. Aduh, ada dia Dia, dunia tambah kan dia, ada dia. Ayo, lain aing. Ayo dia tem. Ayo. Bikin dia. Tanya usaha. Tanya apa? Soalnya dia Dia ada di kertas lagi. Irma, bahasa Irma. Ayo. Wainya. Lain. Aku dia. Dia ada ge. Dia ada lagi. Dia. Tanya udah Tanya ada. deui. Ayo dia tanya deh. Tanya dulu tem. Ayo si bae nanya deui. Oh, gerak. Irma, kusi Ian nya Irma. Oh, lain. Waing lain. Lain. Ha, aku diapin. Coba tanya. Irma, siapin nya. Tuh, dia diapin. Lin. Ah, dia. Anjir, apa aku mana bejakeun dia koi. Ayo betul ngelanya. Jadi betul lah. Aing. Oi, sa gue di jero oi. Gak ada yang ngising. Oi. Saya aduh di jero oi. Aduh, ganjang aduh aing setuju ya gerannya di aing tekawa. Oi, ganjang aduh aing tengis tekawa ya gerannya aing ngising oi. Gila, kalau kayak asup. Aduh, oi, tekane meureun dia mah. Aduh. Aing kalau lah mau nenda ya. Bolona tayongnya siapin. Gue nyucurikan anak batur mah ngising biasa alasan nama. Saya demi goblok. Bajarkeun dia pan, tem. Parah Mengerikan. Orang kan si Abin. Oh. Bisa aja saya tak Katulas goblok. kan mesti ngising beneran. Ay, Apin? Mana dia? Aduh. Ih, Bang saya nemu jukul. Duh, ya lain di jebel lah. tem. Tadi siapin enggak masih saya tak. Broting lah aing. Katulas eta mah tadi ngalaga si Irma. Enggak sih ngomong-ngomong orang, iya guru datang moal ieu. Mending balik bae yuk. Ayo lah. Mesti segera nyokot tas yuk. Nyokot tas lah dia. Aduh, lega amat ya. Aduh, meski mata ting sekolah ge. Hai Irma. Irma, mana dia? Pugo tas aing tadi ku budak di alung-alung. Ju budak nak wari ka mana? Tanya ho, tadi mah mau tas ka ditu tuh keluar. Berarti budak balik tah? Hei orang ke balik burung kan guru na eueuh. Laju ke orang bayageun ka nama Adun si Utem bolos. He bener dia, pang si Utem carekan ku Madun. Hayo geus balik nyok tas. Ai, kemana budak rarek ieu? Balik kitu. Saya orang bolos bae kan, ngeunaheun orang di mah. Tapi Yong ulah langsung balik Yong. Ke mana? Mun langsung balik ke mal endah. Naon? Atuh. Sekarang ku mau urang. Moal aing mah moal dicarakan mainnya dia eueuh. Berarti ka imah dia belum ya? Iya, ulah lah dia mah. Aing geus HS. Tem dia balik bae aing mana HS. Capek. Main dah Yong, aing kan ku main ke Yong. Adinya tai aing. Ih, nanti Yong aku enggak tijik Yong. Tai. Aing ge udah adinya, tai aing. Gesting lah ayo orang balik bae. Dia kayak ke rumah di imah. Gila mah tangan di tai dia. Aing mana karena ke jam 10-an ini tukang sayur rencan aya. Nah anjir sama si Utem. Jam 10 geus balik. Kalau ke jam 10 wasa aing masih Utem dia geus balik bae. Biasanya balik jam 2. Pak, Hei, dia imah jadi sukana di Jakarta jam 10. guru nama eueuh. Pira Tapak. ku aing ngol poe rapat bae. Ya. Kepercayaan mama. Biasa balik jam 2, jam 10 balik balas meureun mah. Henteu mah asa Allah. Ih, Ieu mah dong buat ayo. tadi mah ngejek teh siapin mah. Ari kitu dia nanaonan tapi ngejak tai segala macam. Atuh siapin apa yang ngising nah lemosret mak. Aing kira ku teuing dia siapin ngisingna asal salat bae jam meureun di sekolahan loba WC. Atuh iya buktina mak. Ih, Ari kitu siapin ngising di mana? di buru sekolah. Berarti bener dia balikna di lewat buri sekolah lain lewat hareup. Eta buktina dia ngijak tai siapin di buri. Ih, mak tuh nyotin mak, bener guruna ge rapat mak. Dia geus aing tahan nyota kumbah. Kumbah nyeri mak. Aduh